ihleka njani yajaba ihleka nje leyo suthi phela lalela Ngikubingelela mphinde ngwamukela i-channel yami lapha mina sebasho sicela subscribe. Le i-video eqhakame ndishaqhaza ngokunyanya uhlelo olathebele ngisacela libuke nansi efethu. iyanyanyisa bana lalela yambona unkolo losuza unkolo losuza unamanga vele labantu phethe ngibona amanga unaleyo nto leyo angazi unenzondo serious yabo indaba unkolo losuza lokuthi angimthatha notice yabo angimthatha notice hayi ungamthuki angimthatha notice iphethe nje nyanya zawo phethe nje ukuthi vele le nje vele ihleka njani yajaba ihleka nje le nje suthi phela lalela kolo ihleka thi igwinsi uvela ukolo kusuze uyithathe uyibeka la mayisefuna uzongisukela yabo akunendaba akunankinga lokho leyo nto leyo into ekuthiwa igame bafethu ukuze umaskandi ube mnandi kuthiwa kukhandwa amagame akunankinga negame inkinga iqala mase ngiwina yabo mase ngishaya ikhanda kucaca ukuthi ngiyawina manje bese kuthiwa hayi ahloniphi yabo so nje leyo nto leyo iyanyanyisa ke leya nja iyona nje enginyanyisayo ke leya nja le nje futhi le nje isuke ihlekana vele iyanyanyisa iyalaya yalalela bayihlekela ithi uthi vele iyona nje enyanyisayo kwabafana bakithi leyo nja la niyibona khona niyikunsule lalela iyanyanyisa leya yabona yinje nje wathi azuyithole iyokunyanyisela ama-ex yabona yabona i-ex uma uthi ibhedelwe impilo yabo kuyayibhedela relationship ulandele nje online izohleka ya bafowethu Kanti uma sihlabela phambili umkhulu kamasitandi ube sengozini yemoto kodwa akazange alimale ube nemhozukwana nje engatheni imininingwane-ke eminingi asikayitholi kodwa uma wenzeka siyithola sizobuya sizozithula siziphelele sibonge impilo nje kuphela kwekhawu nokuthi alizange lithinteke kakhulu uma usemusha esicela ukuthi usubscribe